Imaynallam wawqipaniykuna, imaynallam chakraruna, imaynallam qhichwaruna. Ñam kay wata tukuymanña yaykuykunchik, kunan punchawqa tarikunchik kay killachaw punchawpi, iskay chunka suqtayuq punchawpiña. Hunkamantaqa ña wata tukurqunqaña. Kay wataqa ancha sasachakuymi karqa llaqtanchikpaq hinallam sasachakuy kakuchkan. Haykapi kamaya kayna kasunchik, ñuqanchikqa kusisqam karqanchik kay wawqinchik Pedro Castillo chay Perú suyupa qullanan hina karquptin, llaqtapa kamachisqan, llaqtapa yanapasqan, llaqtapa churasqan, pay chay Perú suyupa llamkana wasinpi tarikuptinmi riki llaqtanchikqa kusisqaña kakurqa, kusisqaña nirqanchik kay ñakakuyninchikqa ñachiki tukunqaña, kay llakiyninchikkunaqa ñachiki usyanqaña. Unay watam llaqtanchik pasaypaq upayasqa, upallachisqa, wakchayachisqa, uchuyachisqa tarikurqa. Manaya iskay watamanpas chayanchu, chay chiqnikuq runakunaqa imaymanata ruraspanku, tuta punchaw llamkaspanku, tuta punchaw hamutaspanku, puñuqkupas, rikchariqkupas, mikuqkupas, puriqkupas, chay umayuq imaynatataq kay qarita wischusun, imaynatataq kay runata chay Perú suyupa kamachikuqnin hina kasqanmanta wikapasun, chaynam karqaku sapa punchaw. Tarirqunku ya munasqankuta, kunanqa kusisqañam tarikunku, kunanqa ñam sasachakuyninku chinkarqunña, kunanqa manañam qaparkachankuñachu chay Perú suyupa huñunakunan wasipipas, kunanqa llampu sunquwanña, llampu simiwanñam rimanakuchkanku, tikarkurqunku sunqunkuna, kunanqa allin runaña rikurirqunku, kunanqa manañam qaparkachankuñachu, manañam chiqnikuywan rimankuñachu, kunanqa wawa sunqu, wawa simi, chaynam runa kasqanchik. Runaqa iskay uya, pallqa uya, manam kay iñinapaq hinachu runa masinchikkunaqa kasqa. Chaynam kachkan wawqipaniykuna, chaynaqa qallaykusunchik ya kay tuta kay tuta rimanakuymanta, unaymantam rikurimuchkani imaynasa lluqsirqunqa. Qayamuwayta munaspaqa qayaykamuway, chay tapukusqaykiman hina, rimasqaykiman hina, icha kay rimayninchikta purichiyta qallaykuchwanña. Ñuqallaqa amaya latatayasqañachu, sapallaqa amaya, qampas kuskachawayña, qampas rimaysiwayña, qampas chay uyarichikuy, rimana kaptinqa rimasunchik, imaynanpi hukunalla rimanqaku. Aswan kay rimayninchikpiqa kay runa siminchikta kallpachachiq hina, kay qhichwa siminchikta wiñachiq hina, kay runa siminchikta munachiq hina rimasunchik. Atistin mana atistinpas. Mana chayqa Castilla simillaman wichukuykuptinchikqa imaya kanman kay siminchikmanta. Aswanmi kusikuspa, kusikuywan ñuqaqa uyarini kay wawqipaninchikkuna kachkanmi kay sasachakuy punchawkunapi runa siminchikta rimastin chay sunqun kicharisqantaqa rimaykunkum runa simichanchikpi, chayqa allinmi. Ñawpaqtaya wawqikuna, paniykuna qawaykuychik kay willakuyta. Kay rikchaq willakuyuqqa manam chay chiqnikuq llaqta qhipachaq willakuqkunapa siminpiqa kanchu, paykunaqa hukniraqtam willakunku, chaymi chiqnirqachikunkuña llaqtawanqa, manañam pipas chay ATV, Panamericana, América, Willax, chaykunapi llamkaqtaqa, chaykuna willakusqankutaqa manañam allin sunquwanñachu llaqta hawan, manañam paykunapiqa iñinñachu, aswanña kay sasachakuy punchawkuna kasqanrayku ñawinchikta rikcharirqachinkuña, ñawinchikta kicharirqachinkuña,
ñam sonqunchikpas musyakuchkan allintañam umanchikpas allintañam hamutachkan. Manam yanqanpichu kay sachakuykuna. Llaqtanchikmi musyakurqun, llaqtanchikmi chay upa kaynin upallalla kaynin chinkarqun kunanqa ñam nisyutaña rimachkan, ñam musyakurqunña, ñam pi ima kasqanta, pi llaqta kasqanta, pikunam chay kamachikunku chaykunamanta ñam musyakurqunña. Chaynaqa ñuqanchikpas yanapakusunchik chaypi. Kachkanraqmi achka llaqta masinchikuna upayasqa umayuq, ñawsa ñawiyuq, mana musyakuq, mana penqayniyuq, imaraykutaq chayna kanku, imaraykutaq chayna rumi sunqu kanku. Chay willak sapapuncha hawaspanku, Panamericanata hawaspanku, chay América Televisión TV nisqanta hawaspanku, chaykunata hawaspanku riki mana penqaq yachaq, mana musyakunkuchu. Hinalla ñawinkuqa tutayasqa kachkan. Hinaspapas ñuqanchiktaraqmi paykunaqa chiqniwanchikpas, ñuqanchiktaraqmi chiqniwanchik, ñuqanchiktaraqmi penqawanchik. Imanasqa sapa punchaw, tupta punchaw, achikaykunku chayrikcha hawanakunata hawastin. Mikunku chawpi punchawta, tutaykunku mikuytapas, wasinkuman kutispas, manaraq punchushkapapas, hawanku chay willakuykunallata. Hinaspa chay willakuykuna umanpi takiarquptinku, chayllatan paykunapas yachapaq hina rimapayanku, rimanku hukunawanpas. Chaynam kachkanchik llaqta masiykuna, chaynaqa hawaykuychik kay willakuyta. En Perú, la presidenta Dina Boluarte destituyó a más de 300 subprefectos municipales, la mayoría de ellos en localidades donde el expresidente Pedro Castillo resultó vencedor en las pasadas elecciones. Por decreto presidencial han cesado a 312 subprefectos en 23 de las 26 regiones que integran administrativamente el país. Esta medida se suma a la suspensión de prefectos el pasado 15 de diciembre. Las autoridades destituidas son calificadas por los medios y la derecha como la red política de Pedro Castillo. Las remociones han ocurrido además en las regiones donde se desarrollan fuertes protestas contra el gobierno y el Congreso. Ahora que hinallaja kaywarmeja rimangreja imatata rurachkani llaqta masiykuna, imata mana allintachu rurachkani nisparaqmi kaywarmi riman. Hay, imanasqataq chay llapa suyupa, llapa llaqtachakunapa chay qullanankunata wischurqun. Imanasqa, imarayku. Manachu chayqa chiqnikuy? Imanispataq paykunaqa chayta imaynanpi wischurqunku. Pedro Castillo parunankunam nispa. Chay rurasqan hawkachu llaqta masinchikuna kanman. Chay nanay sunquwan, millay sunquwan llamkaptin, llaqtanchiqa kusisqachu kanqa, asikustinchu paytaqa hawanqa, ari mamalla yanapasaykim allintam rurachkanki, manam llutantachu ruranki, nispachu llaqtanchik sayapayanman kay warmita, manaya kay rurasqanqa llaqtata qhipachaspanmi chayta rurachkan. Llaqtapa rimasqanta mana uyarispanmi chayta rurachkan. Chay llaqtata chiqnikustinmi chayta rurachkan. Paychu kayta rurachkan. Umanmantachu kaykuna lluqsimun. Yachayninmantachu kaykuna lluqsimun. Icha upa hinachu hukunapa nisqanta pay rurachkan. Icha kay warmiqa chay qaytuwan pukllachiq hina muñeco hinapas kanman kay warmiqa. Manam paychu kaykunataqa ruranman. Payqa upa hina hukunapa nisqantachusmi imatapas rurachkan. Kikinqa manacha kaynataqa ruranmanchu. Chayna kaspaqa kay warmiqa imaynaya tukunqa. Pasaypa llaqtawan chiqnisqa, manacha kay kamachikuynin punchakuna tukurquptinqa kay Perú suyunchikpiqa qipanmanchu. Kayna kaspaqa ñachik payqa nichkanña kay kamachikuynin puncha tukurquptinqa ripukusaqchiki, huk llaqtamanchiki ripukusaq, mana imapas kananpaq mana saschakuypi rikurinaypaq. Chay umayuqmi payqa rimachkan. Líderes sociales denuncian que la medida fue tomada sin protocolos claros del proceso. También en Perú se reportaron 2 personas heridas después de que la policía y el ejército desalojaran violentamente una manifestación pacífica en los alrededores de una planta de gas en Cusco, al sur del país. Fuerzas de seguridad gasearon y dispararon contra las personas, en su mayoría trabajadores de la planta de gas del Perú ubicada en Quepachiato,
quienes se expresaban en rechazo contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso Nacional. Producto de la brutalidad policial y militar, 2 personas fueron impactadas con munición real. En un comunicado de las Fuerzas Armadas, posterior a los hechos, se desvincularon los actos que generaron los heridos. Ronderos campesinos de la zona del Ande Liberteño en Perú se preparan para sumarse a las protestas indefinidas con el propósito de exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Y desde Lima, nuestro corresponsal Ramiro Angulo nos cuenta más detalles. Muy buenos días, compañeros. Muchas gracias por el pase. El día de hoy las rondas campesinas de los distritos de Zimbal y Poroto, ubicadas en la región norteña de La Libertad, han anunciado que entre 500 y 1000 personas bloquearán las carreteras que unen la costa de esta zona del país con la sierra peruana. Ellos exigen la salida de Dina Boluarte, nuevas elecciones y una asamblea constituyente. Hay que recordar que ayer en la Navidad a las 5 de la mañana las Fuerzas Armadas desalojaron a la fuerza a cerca de 100 personas que habían tomado la planta concentradora de gas de Camisea, ubicada en Quepachiato, en el departamento de Cusco. Esto dejó un saldo de 2 personas heridas que felizmente ya han sido dadas de altas. Hay que recordar que el 7 de diciembre Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso de la República, lo que devino en la investidura de Dina Boluarte como presidenta. Esto generó muchos enfrentamientos, más de 700 heridos y 28 personas asesinadas. Dina Boluarte decretó estado de emergencia, agudizando la crisis que existe en el país. Asimismo, otro elemento que generó bastante disconformidad entre la población es el adelanto de las elecciones generales al año del 2024, para abril del 2024. Esta decisión parcial fue tomada en el Congreso de la República en una primera votación y esta tendrá que ratificarse en febrero del próximo año. Luego de esto también han habido allanamientos y persecución a movimientos de izquierda y a sus militantes, a quienes se les ha acusado de terrorismo sin pruebas. Según las representantes de las diversas organizaciones sociales, se vienen haciendo coordinaciones para realizar más movilizaciones antes de que acabe este año y a inicios de enero del próximo año. Chaynam kachkanchik, chaynam kachkan kay Perú chikpe, jawe kay willakusqantaqa manam hukunaqa willakunqakuchu, paykunaqa munasqanman hinallam imatapas willakunkurik. Chaymi achka willakuqkunaña rikurimuchkan, manam kay Perú suyupi llamkaqkunallachu. Kay willakuqa chay Telesur sutiyuq llamkana wasipim llamkan paykunapaqmi willakun. Payqa hina kaqllata imayna chay willakuykuna ruraykuna rikurimusqanman hina mana llaqtata pantachispa payqa willakuchkan. Hukunaqa manam. Hukunaqa pakapayaspa pantachispa chay paykunapaq allinnin kaqtaqa willakunku, llaqtapa allinnintaqa mana willakunkuchu. Kunanqa uyariykusunchik. Kachkami huk runa qamkunaqa riqsichkankichikñam pasaypaq sapa punchaw tutaykuqpas achikyaqpas akakuspapas kay qanraqa chay umayuqllacha akakurqapas manam hawkaqa kanmanchu karqa kunanqa hawkañam kachkan aswan kunanqa pasaypaq runa tukuq payqa imañaya apuchu kanman taytachachu kanman imataq umanpi kay runapa kachkan. Kay qhariqa kasqa pasaypaq llaqtanchik chiqnikuq runa masinkuna chiqnikuq payqa maypiya kasqanta musyakun payqa chay cuartelninpi kasqantachu musyakun payqa chay ñawpa chay hacendarukunapa kawsakusqan punchawpi kasqantachu payqa musyakun pasaypaq uyarikunkichikmi musyakurqunkichik piymanta rimasqayta pitaq chay kachakun pitaq chay sapa punchaw maypiñapas chay Pedro Castillo wisch'uchiyllapi karqa pitaq chay kullukun karuna karqa musyakurqunkichikñachu mana musyakuptikichaqa hawaykachisaykichik kaymanta. Sin embargo, Jorge Montoya se refirió de una manera muy despectiva y humillante a quienes viven justamente en las zonas a los que él llama los cerros, que sí, efectivamente son cerros, pero la forma como se expresó, obviamente trajo consigo
ciertas réplicas. Away, imanishkantaq. Chay willako warmiqa manam kay llaqta sayapayaq warmichu. Manam Pedro Castillo sayapayaq warmichu. Kay warmiqa chay apurunakuna sayapayaqmi. Chayna kachkaspapas pay nichkanmi. Imaynampitaq payqa nisio millay simiwan riman chay orujukunapi wasichakuq runakunataq. Manam kayqa kay watachu qayna wataraqmi chayqa karqa. Kaypi aswan chay rimasqanqa yuyachiwachkanchik, riqsichiwachkanchik. Kayqa chiqnikuy sunqwanmi llaqta wakcha llaqtataqa qawan. Chaymi orujupi hamuskuna yachaqkunas hamunqaku kay llaqtanchikman hinaspas munasqankuta ruwanqaku, suwanqaku, imatapas taqmanqaku, pakinqaku punkukunata chayna simiyuq. Qaway, chaypi riqsirqachikunña imayna rikchaq runa kasqanta. Millakuy simiyuq, pasaypaq llutan simiyuq, musyakunchu uyarikunchu rimasqanta imaynaya. Manam chayllachu, kachkanrami huk kunan uyarikunkichik llapa ima rimasqanta, hinaspapas chay rikchaqllatam kay qanraqa riman. Manam kanchu chay acha rimay son unos cuantos achka rimayninkuna uyarikuchik. Los califico como terroristas porque están haciendo labores violentistas que rayan en el terrorismo. Han incendiado fábricas, han incendiado haciendas, puntos, han incendiado tiendas, han botado torres de telefonía, han atacado a la ciudadanía, han amenazado a los vendedores de los mercados, que si no los acompañan les incendian sus puestos, están amenazando en las ciudades del interior del país para que salgan a las marchas, amenazas de terroristas. O sea, lo que estamos es en un estado de subversión del orden público direccionado por Castillo y sus amigos. Uyariqankichikchu imaninkichiktaq chaymanta? Imaynataq chay rimasqan rikchakapusunki? Ñawpaqtaqa kay urqukunapi yachaqkuna chay llamapa qipanpi yachaq runakuna chay urqukunamanta hamuq kay Lima llaqtanchikman hamuq runakuna chayna hawawarqanchik. Kunanqa manam chay llaqta qatariptinqa mana paypa hina kaptinqa ña terroristaña, comunistaña. Chayta winarqanchikña imaraykutaq chay simikunata riman. Pitaq chay comunista runata, chay terrorista runata rikcharqachin. Chaytaqa llaqtaqa qunqarqañam. Unaymi kawsarqanchik chay umayuq. Manchakuy pacha, manchakuy watam karqa. Llakikuy watakunariki. Ñuqa hina watayuq runakunaqa yachankichikmi, yuyachkankichikmi imayna llaqta ñakakusqantaqa. Chaymanta lluqsirqunchik kay watakunaqa manam chayqa umanchikpi karqañachu. Kunan kay qayna watamanta puni Pedro Castillo yaykusqanmanta puni chayta rikcharirqachinku, yuyarqachiwanchik hinaspa pipas mana paypaq hina kaptinqa terrorista. Mana paypaq hina kaptinqa comunista. Qaway? Hinaspa payqa imatataq rurachin chayta rimaspa. Llampu sunquwanchu rimachkan, kay llaqta hawkayachi hina rimachkan, icha llaqtatachu manchachichkan. Imaninantaq chay terrorista nisqan. Chay terrorista nisqan qariki runa masinchikuna manchachiq runam. Kay qariqa manachu manchachiwachkanchik? Manachu chay rikchaq simikunata rimaspa llaqtataqa manchachichkanña? Hinaspa paypa rimasqanta uyarispaqa ninqachiki awriki kayqa chiqachiki kayqa terroristakuna riki. Kunanqa imanasuntaq hawakusunñaya hawa chay hawka kaynin llaqtanchikpa hawka kayninqa tukurqunqa, chinkarqunqa. Pipa huchanpi kay qharipa huchanpim riki. Chaymi chayta rimachkan. Kunan hina chay kaqllatam kaypipas rimachkan kay qhari uyarichik. Uyarichaykuychik. Chaykuchik tumpachata. Me parece bien que hayan mandado el estado de emergencia nacional, porque esto puede presentarse en cualquier parte, y en cualquier parte la Fuerza Armada y la Policía Nacional tienen que estar empoderadas para actuar de la mejor manera. ¿Sabes? Payqa kusikun. Kay Perú suyunchik chay sasachakuy pachama yaykusqanmantaqa kay qanraqa
kusikuchkan. Allinmi chay rurasqanqa nispa. Manam payqa, manam chay Dinapa rurasqanchu mana. Kaykunam kamachin dinata chay pero suyunchik saschakuy pachaman yaykunanpaq. Manam chay kamachik warmichu. Kaykunam chayta nin riki. Paykunam kamachichkan. Hinaspa rimaspaqa nichkan allinmi kusikunin chay rurasqanrayku. Manachu ninman chaytam ñuqa nirqani ñuqayku rimanakuspaypun payta kamachirqaniku kay pero suyo chay hawkayasqan pacha saschakuy pachaman yaykunanpaq nispa. Manachu chayta ninman? Haway, hinaspapas uyarichik chay rimasqanta qhipaman rimasqanta. Posible, empleando las armas que le da la ley. Haway, nichkami riki. Ima nichkantaq? Chay wañuchiq, chay toqyaqkunata hapichunku, chaywan llaqtata upallachichunku. ¿Ah? Manachu nichkan? Chay qaya sutichalla. Pitaq chay terrorista. Chay llaqta, haparkachaq llaqta. Chay haparkachaq runa, ñankunaman lluqsispa, chay hawachikustin. Haparkachaq runachu chay terrorista comunista. Pitaq manchachikuchkan. Pitaq pay, manachu pay chaytan rimaspan ña manchachiwachkanchik ña. Hinaspa ñuqanchik qariki ñanman lluqsispa haparkachaq lluqsispaqa nisunchik yaw kay hangraqa nichkan nirqamriki kamachichkanmi chay pipas haparkachiptinqa chay imapas llutan ruraykuna kaptinqa chay tupqinanwanña chay tuqyachinguna chay wañuchinanwanña sipuwananchikpaq. Manachu manchachiwachkanchik chayta rimaspan kay hangraqa riki llaqta upallalla kananta munan. Chayta nispanmi payqa kaynata rimaptiqa llaqtaqa manam lluqsinqañachu ñankunaman. Kaynata rimaptiqa kaykunaqa upakayninpi manañam haparkachanqa kuñachu. Chaynaqa ukucha hina wasinkupi winasqa kanqaku. Chayna umayuqmi kay hangraqa kachkan. No pueden ir desarmados a pelear con el enemigo. Cuando hay una situación de estas no. Away. Awqaña karqunchikpas llaqtaqa paykunapa awqanña. Hinaspaqa chay awqa masinwanqa chay huknin awqakunaqa chay awqa masinwanqa riki allin chay kasiyasimipi armakusqarinanku rikiaw chay wañuchiqkunawan wañuchiqkunata aparikustin hinaspa chaywan llaqtata wañuchinanpaq. Llaqtaqa pasaypaq. Riki wañuchikuq llaqta millay sunquyuq llaqtaqa imatapas qawan wañuchinallanpaq. Hinaspa llaqta lluqsispaqa chay kachakunata wañuchinqa. Chaytachu kay hangra rimanman. No existe la proporcionalidad, existe la supremacía de la fuerza para poder vencerlos. Las acciones de desestabilización social que se están presentando a lo largo del país están hechas por pequeños grupos de extremistas, terroristas, que amenazan a la población para que salgan a las calles. Hawái. Ay, aquí coipagea. Terrorista, comunista. Ahora que mana paypaq hinachu rimachkan llaqtanchiqa riki. Llaqtanchiqa kay qanrakuna chay Perú suyupa huñurakunaqa simanta lluqsinanta ripunanta mañakuchkan llaqtanchiqa riki. Chayta munaspam llaqtanchiqa sapapuncha kunankama ñankunallapi chay Pedro Castillo chay wichusqankumanta punin sapapuncha. Llaqtanchiqa ñankunallapi ñakakustin haparkachachkanku. Mikustin mana mikustin. Chiripiraq rupaypiraq, maqasqaraq manaraq, chiqnisqaraq manaraq. Hinaspa chayman kay qanrakunaqa chay kachakawkunata kamaykachin imapas kaptinqa llaqtata runakunata wañuchinanpaq. Hinaspa qhaway manam kay qanraqa pinqakunchu mana manchakunchu chay rimasqanmantaqa kaymi chay terroristaqa. Manam llaqtanchikchu. Y aparezca que fueron muchas personas. No son pocas personas realmente. Personas. Hawái nichkan, aschallam. Aswami aschallam, mana machkachu. Kay hangraq maypitaq yachan. Ñankunaman lluqsinchuch. Chay willakusqankuta uyarinchuch, hawanchuch. Chay llamkaq masinkuna willanchuch imayna kay Perú suyunchik kasqanta. Mana cha. Kayqa chay wasinpichu wichqarayasqa hinaspa riki chaypiqa payqa mana hawanchu mana musyakunchu kay Perú suyunchikpi llaqtantin runa purisqantaqa.
Manacha chayta qawan chay miriki aswan aschallam iskay kimsallam. Que son activistas en este tema son delincuentes. Qaway chayta yariman suwakunam kaykunaqa. Aschalla kachkaspapas kaykunaqa manchakuypaq manispa niwanchik riki. Kunan hina kaqllatam kay qanra riman. Iskay kimsa kutita sapa rimayninpim terrorista. Sapa rimasqanpim chay terrorista lluqsimun. Sapa rimayninpim comunista. Sapa rimayninpim manchakuq runakuna. Chaynata ratapaya wastinchikmi sapa kutilla kay qanraqa kawsakurqa. Iskay watamañam yaykuchkanchik. Chay siminpiqa chayllam rikurimurqa. Uyarikuchik kunan rimasqantawan. Chay rimasqanpipas hina kaqllata. Con la irreparable pérdida de vida de jóvenes peruanos que lamentamos profundamente y esperamos que los... Qaway, kay kullu uya qhari chayta rimanmanraqchu llakikunsi chay llaqta masinchikuna wañusqankumanta. Manachu kay hana chayta kamachirqa? Manachu nichkan chay kachakukuna chay wañuchiqkunawan lluqsichun hinaspa pipas sayariptinqa pipas kutipakuptinqa wañuchichik nispa. Mana chayta nichkan. Hinallaqa llakikunraqsi chay wañuqkunamanta. Kay iskay uya. Kay rikchaq runakunata riku ninchik chay ñawpa tayta mamanchikkunapa nirqa mana uyampi yawarniyuq nispa. Kulis uya nispa. Uyampas kanraqmi chayta rimananpaq kay qanra. Sus usadores e incitadores de estos actos de violencia respondan ante la justicia. Habrán podido ustedes observar, señores ministros, las ideas que están propuestas en la gente que está haciendo los disturbios en la calle. Vienen de un partido político que lo han mantenido desde su inicio. Ellos son los que están incitando a esta violencia. ¿Para qué? Para restaurar al presidente que acaba de ser vacado. Ahora, señores ministros, tienen ustedes que tomar la acción que corresponda. Deben traernos acá qué estrategia es la que van a usar para poder... A ver, kamachichkanña. Chay musuq chay Dina Balearte ninkuchus, Dina Balearte, koskachaq llamkaq masinkunata kamachichkanña. Apamunaykichikmi, imaynas kay llaqtata upallachinkichik. Imaynas kay llaqta kay haparkachaq runakunata hawkayachinkichik. Imatas qamkuna rurankichik kay llaqta manaña ñankunaman lluqsispa manaña haparkachanankupaq. Kamachichkan. Riki? Kunanqa hawkaña paykunawanqa. Kunanqa manañam sachakuykuna kanñachu chay Dina Baleartepa llamkaq masinkunapiqa. Kunanqa riki paypa nisqantam paykunaqa ruranqa. Kunanqa hawka llampuyarqunña. Kunanqa payqa kamachillaña kamachinqa. Payqa chay Dina Baleartepa llamkaq masinkunaqa kay kachaku kasqantachiki musyakuchkan. Tener a esta actividad inusual y diría yo hasta terrorista en el modo como se está llevando a cabo. Asalto a aeropuertos, asalto a instalaciones, asalto a empresas importantes, deterioro de la propiedad privada y pública. Esos no son actos de protesta, esos son actos de terrorismo que deben ser sancionados drásticamente. Manachu chay kay qanraq musyan chayta chay llaqtapa purisqaman chay kachakukuna llaqta hina pachakurquspa rumita hapistin, punkukunata pakistin chay sachakuyman apasqantaqa manachu chaytaqa musyakun miriki paykunan chaytaqa kamachinku. Llaqtata pantachinanpaq. Paykunan chaykunata ruran. Chay llaqtanchik hawka purikuchkaptin miriki chay kachakukuna llaqta pachawan churakurquspanku paykunaqa rumita hipikustin purisqaku hinaspa karumanta chay llaqta hina pantachikuspa punkukunata pakichkanku chuqachkanku hinaspa chawan riki aswan runapa sunqunta rawrachin chaypim sachakuy rikurimun. Chaykunata imapaqta ruran chay llaqtata sasachakuyman apananpaq. Chaynatam uyuwarqanchik kay qanra chay sasachakuy punchawkuna chay sasachakuy watakuna chay wañuchikuy watakuna chaypim kay chaykunata rurarqa riki. Paymi chaykunata artirqa paykuna kay qanra kasta masinkunawan riki
kaykunataqa kaynata ruraspanchikmi pantachisunchik hinaspa llutanman apasunchik chayman hinam ñuqanchik wañuchisunchik. Chayna umayuqmi kay, chay umayuq, chay kachaku umayuqmi kay hangra kunampuni rimachkanriki rurachkan imatapas. Y esos son los responsables de los muertos que han salido en estas protestas. Qaway ñarun puriqa masinchik ña chay ñankunapi lluqsispa chay llaqta masinchiksi huchayuq chay wañuqkunapaq. Pitaq chayta chay wañuchiqkunata chay titita kachaykurqa. Pitaq chayta tuqyachirqa. Llaqtanchik? Manachu chay kachakukuna? Hinaspa kachakukuna chayta tuqyachinanpaqa pitaq kamachirqa. Manachu kaypa kastankuna? Kaykunamriki chaytaqa kamachikurqa. Hinaspaqa ñuqanchiktaraq llaqta masinchikkunataraq huchachaykuchkan. Manaya kay rurasqanqa allinchu. Nisqaypi hinapas kay hanra hawkachuchu wañunqa manacha. Wañuspapas maynata ñakakuspay kay hanraqa wañunqa. Chaynatam rimachkan hinaspapas huknipiqa amaña llumpaytaqa rimasqañachu. Hinaspa uyarankichik. Hina kaqllatam rimachkan kaypipas. Uyarikuychik. Uyarichaykuychik. Eso tenemos que tenerlo claro. Las acciones de estabilización social que se están presentando a lo largo del país están hechas por pequeños grupos de extremistas, terroristas, que amenazan a la población para que salga a las calles y aparezca el fuego a muchas personas, cuando son pocas personas realmente. Pero las personas que son activistas en este tema son delincuentes, asesinos, que no les interesa matar a la gente, matan a sus mismos partidarios, a los mismos que están con ellos en el grupo, para tener muertos y tener que mostrar. O sea, el sistema está... Manachu kayqa tuqaykunapaq hina patente ñaq piñakunim llumpaytan piñakuni kay runapa rimasqanta uyarispa. Pasaypaq llutan Castilla simipi rimayta munani mana ya takiapakuchkanim kay qhichwa simichanchikpi atistin mana atistinpas chay sunquypa nanaynin wisch'umunaypaq manay allinchu llaqtanchiktam llumpayta chiqnikun ñuqanchiktam huchachaykuanchik chay llapa llutan rurasqankumanta llaqtanchikñam wañuchiqqa llaqtanchikñam manchachiqqa kaykunam chay manchachikuqkunaqa kaykunam chay peligrando por esta situación y por la inacción del gobierno hasta el momento. Patente. Y bueno, la postura mía y en realidad la mayoría de la bancada era no adelanto de elecciones. Siempre lo he dicho desde el principio. Yo no creo en eso de nos vamos todos, volvemos a empezar, porque es lo mismo. O sea, uno no termina su tarea y el que viene es el que votaron antes. Paytaqa manas pipas wischunmanchu. Imaynampis payqa chay pichqa wata llamkananpaq chayman churasqa kachkan. Chaynakaptiqa imaynampis iskay wata chawpi llammantaqa wichurqunmanku. Manarqa llamkayninta tukuchkaptin. Manarqa rurasqankunata tukuchkaptin. Hinaptinqa Pedro Castilloqa payqa manachu chay pichqa wata tukunankarqa payqa hawarqankichikñachu ñachu yacharqunkichikña hayka suwakusqanta maypi suwakusqanta pikunawan suwakusqanta icha chay nillachu ninmi chayllawanchu kachkanku chayllawanmiriki ninmi yachankuchu hinapas chayman suña kay qanrakunaqa riki ñam pajarin minchakuna hawachisaykichik imarayku kay rurasqankutaqa kaypas chaydina hina chaydina balearte hina kaypas hukunapa kamachisqallantam rimachkan chay apukunapa munasqallantam kaykuna rurachkan kaykunaqa chay apukunapa allqunkunam chaymi kunan chayna chiqnikuywan rimachkanku payqa tukunankama kanqa paytaqa manas pipas wichunmanchu chaynaqa llaqtanchik yanqachiki puriykachachkan chaymi riki kunanqa paykunaqa chay llaqta upallananpaq riki wañuchichkan hinaspapas ñuqanchiktaraq tumpaykuanchik llaqta masinchikkunataq tumpaykun. O sea, lo que hay en la arena política es lo que salió en el Congreso anterior y en el anterior, el que fue cerrado, y que toda la gente decía que se vayan todos. Entonces, esa gente es la que va a postular y va a hacer. ¿Con eso qué vamos a solucionar? ¿Alguna crisis política? De la falta de conocimiento de la población, que le achacan todo al Congreso. La falta del Ejecutivo las carga el Congreso. Usted le pregunta a la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no ha subido los sueldos, porque ha subido los alimentos,
porque no hay atención al agrario, cuando todo eso es responsabilidad del Ejecutivo. Upaq manam musyakunchu rimasqantapas. Qhaway, chay tarpunapaq wanupas, hukpaq huchanpi. Ima kay Perú suyunchikpi ima sasachakuypas, Castillopaq huchansi. Kay sasachakuykunaqa chay llapa imapa chanin sejasqanja, manam kay Perú suyullapichu. Kayqa lliw Perú, kay lliw teqsi muyupin. Chayqa kachkan, manam kay Perú suyullanchikpichu. Chayqa chay sasachakuypa sapinqa kachkan hukunapin. Chayta musyakunchu, hukllaman manachu chay rimasqanqa chiqnikuywan rimasqa, hukta tumpaykunanpaq, kaynata rimaspan nikini, kaynata rimaptinqa, kay llaqtaqa uyariwachkanmi, hinaspa kay upa llaqtaqa paymanmi huchachaykunqa. Ñuqaykuqa hawkanqaniku. Ñuqaykutaqa manam llamkachiwarqakuchu. Kunanqa paykunaña sipikuyta munachkanku. Castillopa huchan paykunaqa mana llamkarqakuchu imatapas. ¿Qaway? Ellos no saben qué cosa hace el Congreso. Ahorita llaqtaqa pasay upaqya, llaqtaqa manam musyakunchu, manam llaqtaqa ima chay Perú suyupa huñunakunan wasi kasqantaqa yachanchu riki. Chaypiqa riki kachkanku chay suwakunalla. Adelantar las elecciones y sobre todo reemplazar las autoridades y representantes es un asunto urgente. Que la protesta puede escalar aún más, o que puede ser lo feo, ¿no? Que la protesta pueda escalar más. Y, por el amor de Dios, no queremos más muertos. Queremos reafirmar nuestra posición de no adelanto de elecciones. ¿Por qué motivo? Porque existe una estrategia desarrollada por el expresidente Castillo sobre el Congreso, que significa cierre del Congreso igual a adelanto de elecciones, Asamblea Constituyente y libertad de Castillo. Nadie nos puede impedir de legislar como estamos haciéndolo. Nos nombraron acá para un mandato de 5 años, no de 2 años y medio. Y no debemos estar que cada vez que la gente en la calle dice cerrar el Congreso y que se vayan todos, tengamos que hacerlo. Eso no es posible en una democracia. Aprendamos a respetar los plazos, las leyes y la Constitución. A ver, no hay nadie que le pueda decir a Montoya cómo hacer las cosas, y los muertos no los considera. Segundo, señor Montoya, felizmente usted representa una minoría. Pero, a ver, ¿cómo le explico? Nosotros somos sus jefes. El pueblo, la gente, los ciudadanos de a pie, somos sus jefes. Nosotros le pagamos el sueldo. No es que usted esté en una institución privada, ¿qué me van a decir a mí? ¿Qué voy a hacer? No. Hay muertos en las calles, hay protestas en regiones del país, hay protestas en Lima, hay protestas en otras zonas. La gente lo votó, votó por usted el año pasado, sí, porque la gente ya no lo quiere. Y hubo un intento de golpe de Estado, no sé si se acuerda. Y las movilizaciones en las calles, no sé si las está viendo, no sé si los muertos le importan. ¿Qué estrategia de Castillo? Castillo se ha quedado solo. 16 meses. Chaynam kachkan abajo panaykuna kay Perú suyunchik. Chay rimasqan kay rimay tukuykuqa chay yuyachkankichikmi chincha riqsirqunkichikchu. Chinchamri que paykunataqa sayapayanqa. Kuna chaynata sayapayachkaspanpas kunaqa kaqninpi rimarqun. Qaway imañaya chay ñaqa nisqaypi hinapas imataqa kay Montoya pikasqantataq musyakunpay taytachañachu apuñachu ima qanram kay runaqa chaykunata rimananpaq. Pis llaqtaqa paykuna wischuyta munananpaq. Llaqtaqa manas kallpayuqchu kanman. Hinallaqa chay casi ismipi ninkurik chay democracia. Imaninantaq chay democracia nisqankuqa llaqtapa kamachiyninmi. Kuna iskay kimsa runallachu qaparkachachkanku, iskay kimsa runallachu Perú suyupi chay llaqtakunata sayarichichkan, manam riki. Llaqtam nichkan, llaqtam kamachikuchkan kay Perú suyupa huñunakunan wasitaqa wichqasunchik nispa. Llaqta mañakuchkan Pedro Castillo yapamanta chay llamkayniman kutiykunanpaq.
Chayta manachu musyakun pitaq llaqtaqa paypa kastankunalla haykataq kay Perú suyunchikpiqa kimsa chunka kimsayuq hunu runakunam. Chay kimsa chunka kimsayuq hunu runakunamanta haykataq paykuna kachkan. Hinalla kachunku iskay hunupas. Hinaspa chay iskay hunuchu kamachikunqa chay kimsa chunka hukniyuq hunuta manam riki. Chayna kaptiqa imata makayqa kay runaqa amachayta munan. Pitaq paypa nisqallanchu uyarina kanqa paypa kamachikusqallantachu llaqtanchik ruranqa mana ya. Llaqtaqa riki upa kayninpipas, llaqtaqa mana pay hina pachakusqa kaspapas, llaqtaqa mana pay hina ñawiyuq kaspapas, llaqtaqa llaqtam. Llaqtaqa manam upachu. Llaqtaqa rimanmi. Llaqtaqa ñam sayarirqunña. Llaqtaqa ñam ñawin kichasqaña. Aswan kay sasachakuy punchawkunam ñawinta aswan kicharqachin. Ñam kallpachakurqunña. Chaymi kunan punchawpas kay wawqinchik Aymara llaqta sayarispa ña chay yunguyo punu chaykunapi ñam hinalla haparkachachkanku. Iskay kimsalla manam iskay kimsallachu. Llaqtantin puni chaypiqa warmi punim umachachkan chay sayarita. Warmi sayariptinqa lliw llaqtam sayarin. Manam iskay kimsallachu. Paykunaqa nirqakuriki kaykunata kay wañuchiyta qallaykuptikuqa manchikuymanta ukuchakino uchkun winakurqunqa kunispachi nirqaku. Mana aswan chay rurasqankunaqa aswanmi llaqtapa sunqunta rawrarqachinku. Aswanmi piñarqachinku. Imaraq kanqa kay hamuq punchawkuna. Chayllatam rimapayta munarqani llaqta masiykuna ñuqawanqa huku tikamañachiki kanqa amaña llumpaytaqa amichisaykichikñachu. Ñuqawanqa huku tikamaña hawkalla.